apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, bigat. Naa, adda ka di parikot mo ninya. Nadadaal man daw ko ang nakakita kada kayaw. No apay ngamin adito'y paylaang at tinagdalanan niyaw. Dito'y laang matidalan may. Kan awan matidakas nga inaramid ko kan ka tapnuguraan nakakasta. Diyak kaya tikas tapa nagbadbado yaw. Anya, Mabalin ka day, ano rumwar kayo kat pilyen yung atay presentable akawas. Saan nyo abagay tikas ta akawas? Kas kayo lahanger. awan mati makitak amadi iti kawas ko. Apay, awan ti sarmeng ija balayaw. Bayam, agsarmingak taw apaman ang makaawi da. Naputot man ti ulo managawid ninya bakay. Kasanaw, bigatan anin nanalo siya ti masabat ko di tadalan. Apay ay akaguram unay ni Nana Lucia. Adda ka din naramid na di mo nagustuhan. Diyak nga rod kaya tikas di apa nagbadbado na waldo lakay. Ay nawaw, agraman pa nagbado ti karuba pakibiyangam. Pilyen damat ko maatibado amay bagay kadakwada. Kat bagay mo't ni Nana Lucia dagiti kawas nga isusuot na. Kano aglang lang ang hanger itay. Ay nawaw. Sikat ti ayan ti parigod bakit. Nasken ngagpa-check up ka, senyalis daytan. Awan sakit ko. Kumpormila dita ti tilawam. Saan kakadipay analpas, Lucia bakit? Saan pa'y tinong lakay? Ay nawaw, itay kapay di tasangwanan tinalawas at ming tayaw. Aglisi ka kumamit ta siyak matyag sarmeng. Awan mati makitak amadi iti kawas ko lakay. Awan mat, pagbagay mo tupay. Saan kanumag ko na ninya? Agrup-rupa ak kanu ahanger lakay. Hanger, Isumati ko na ninya itay nasalaw ko dita kalsada. hay apaw. Di mo latan ni kaskasaw nuan niya iti bagbaga day jay at tao bakay. Day tapay lang mat anin niya ti kunam. Dilawan na amin na makita na. Ay aguray ka lakay. Adda ka di papanam, nakapulis ka mo. Agpasintro ak, mapanak lang agpapukais. No kasta nga raw, gumatang kamot laangan iti abastaw, tapno sa anak kun nga agpasintraw. Ay, mabalain, ilistam laang tamangan no at dati malipata. Agyaman na, tanakalagip ka basang. Ni Tata Tinong ay nanalo siya. Nagpasintro, Melissa. Anya nga tinaramid na iji sentro, nana. Agpapukis ka, no? Usto ano nalagip na ti agpapukis. At idugmat nga minan ti buhok na, nana. Wan nga raw. Na, una yun, day ta akaaruba yun, nanalo siya. Apay ka day. Agsirip-sirip man ang ititawad Nininya ka day. Wan, masiguradok nga iso dyan nagsirip itay. Agsipsipot siguro manan iti dilawan na. Talagamat nga imbakbakit nan tikasta nga ugali na, nana. Isu nga awan apulos ti gayem na takasta ti ugali na. Karurod na met amin. Uray siyak, nana. Tunggal agsabat kami dita paradaan.
Ada ka na yun comment na kanya. No da duma, suggestion ka no. Adayumot anapimpintas ka, ngam itiday taaning niya, Melissa. Nagrubata ko ninyo ba kayo? Magananad ka. Itama, tamangan nung makiapa ka manin kadagiti karuba na anak. Saan mo't asyak ti makiap-apa kadakwada lakay? Ay, amok ti ugalim ba kayo? Syakla ka na yun ti kamali iti imatang mo. Saan da ka nga paan dagiti karuba? Nawan ti makagapo. Agin sisingpet lang dagita, no adda ka lakay. Ngam no awan ka, natangsit damat. Agdalos ka gid nawan da ramidam. Tapno adda ti pakakumikuma. Jakat nga agawid kang addaman ng ti kabinpinog mo dita. Nawatam ka Wunan! Agrubwat ka kiti, tama nga numala daw ka itilakad mo. Agpakada ako nanalo siya. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't, Melissa. Ada nga min napatag-alakad ko nana. Imay kayo laang sinarungkaran. Alaam nga ron daytoy basang. Ay nawaw, anya kay dayta nana. Kamuti kan saba, mayat dayta ang mailing ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay nanalo siya. Awan anyaman na basang. Pasensya ka ano day talaang ti kabailan mi nga ited kan tatam atinaw. Da kayo kit dimet nana. Sanak mat adumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kada kayo. Alaam kit din. Tapno maraman ang ti bunga ti mulam eh. Ay nawaw, ay niya mo day ta kulay ta buok mo bilisa. Kasla rainbow mait. Agur uray gaya man ti perfecto a kalugaran mi dito'y dalan. Day, apay adi ka sumungbat. Day talaan ka diti ibaga manang ninya. Ay, no siyak ti sika. Brown latta ko man ang kulay. Awan ti bibiyang mo ata isumat ti kayat ko. Buok mo aya. Ay, na suggestion laang met Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Ay nawaw, ibagbagak lang aruden no anya kulay ti may bagay ken ka. Ulitak manan. Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Anya ko mati ammom no may papan ka dagita banag ngay. Anya ti kunam. Ulitam man. Saan asyak ti butbut ngam? Saan ka kabutang uray no bakbakat kangam iti siya? Ay nawaw. Apay akas tangay tapukis mo tatatinaw. Iso ka no ti bagay ikaw. Una day jay barbershop ninya. Pangit tupay. Anya? Patpatsyung mo dagitang agpukpukes. Haikat ati bagay mo. Kasta ka day? Kawamat. Kita amat Kasla iskrab mo tapukis mo. Ti balilatan Hanya adi balilatan. Ay na, marurudak to pa yamang kitkita iti kas tapukis yo. Agkalugong kayo manlangan. Nasakit iti mata. No marurod ka, agkidem kalatan, tapnawan ti parikot. Agraman pokis kaw, pagparikotampay. Bagay mo matgayam ti pukis mo, tinong lakay. Katuan mat ngamen bakay, Nangag ko ti panagsasaunin niya kan kaitay. di mulat ni kaskaso na itakaruba bakay. Awan ano kasta ka na yung talaga nga awan ti makigayim kan kuana. Oray asino mat Mano atawan dan ditoy, ngam awan pa'y tigayim na mag. Ay nawaw, asino mat ti mayat makigayam iti tao kasta tigalan na bakay. Kagura na amin nakaruba na. Nagadawa suggestions na. Jak ammo, amangan kit dinusan laeng akaruba na. Amangan no entero kit din ang bumarangay kat kagura na. Lakay,
Nakita mo ka di, tipukis ni Tata Tinong. Wan, bagay naman. Jak magustuhan ti kas dya pukis na. Kat no bagay naman. Bagay na ayamay, saan tupay? Hay kat ti in-suggest ko kenkwa na itay. Na, adala ka na yung timay bagam. Suggestion ko laang ba't Suggestion mo na lawlawatang bakit. Anya ko matibibiyang mo. Kat saan mo't asikat asawa ni Tata Tinong? Saan nakamot nga anak? Agraman pukis ti asawa ti sa bali, pakibiyangam. Sakit mo sa amot tinday na. Ay saan Ay. Awan sakit ko. Ibagbagak laang dagiti makitkita. No saan da daw dawatan ti suggestion mo? Agtal na kalatan. Naawatam. Anya ti ko na Waldo. Saan ka nga agawid iti duwang aldaw? Wan, ni boss ti mawag itay. Ay nawaw. Papanan niyo aya. Reperin mi ti rest house day di bagyaw. Okay. Ti kanain kung ibiling king ka. Liklikam ti makiaba. Sa nagaputa awanak iti duwang aldaw diti balay kung makiap-aba ka manan. Ulit temen. Ang mga nodan tumanan ti karubang umawag na awanak diti balay ha. Di ka agar-arami diti pagparikutak. Nalawag. Wan. Masabakin doon bigat. Si kanton ti makamo dito balay. Nagititarakin ko. Di mo liplipatan na bakal na. May salang gaya man tinabati a maintenance mo, lo siya bakay. Pang may sabulan laeng amin tiinyag ni Melissa ide lakay. Ibagam kan Jose, tawagan na. Nalpasen, impatex kun itay agsapa. Anya ti kunana, mangyag ka de. At dati trabaho na ita. Inton bigat ang makaumay. Nasayat mat nga ron no kasta. Kaslaawan ni Waldo di tabalay dalakay. Wan, at ka no ti aramiden day jay bagyaw. Isumat ti kunanay dinasabat ko di tadala ni dinaminsan. Isumat lagayam abugkaw day taninya itay awan ka. Apay ka naw. Inapa namanen ni Sabit a kaaruba Uray saan da daw dawaten ti suggestion na. Nagadulat tang ibagbaga na. Di mat maday tamakyap. Apa? Ay, naku nampay lakay. Talaga siguro asakit nan. Naimbag ko tasimang pati asawa ni Sabay. No saan, ang mga no nagpinungot damanang di taparaangan da. Agrubuata kaon lo siya bakay. Wan lakay, ano sampay laang timapan iti bangkag asiksika. Naskan nga urayek ni Melissa. Okay la ang kanyak bakay. Di bali tabasit lang ang ti maimula. Sigurado amalpas ko adagos. Tibalon mo nga ay, inalam ka din. Aywan, san pa'y gayang bakay at da iti lamisaan. Makitam da ita, managlilipat kamot talaga. Di ka rumrumuar no awan pa'y ni Melissa bakay. Apay kuma, agsagadaklaan ba't iti paraangan tayo? Sa kanto agsagan no sumangpet ni Melissa. Mga no makita na kadayta ninya, ket kumkumpurmi manan ti bagana. Mga no saktan na ka, ket awan ti makakita. Amok ti ugali dayta a tao. Bakit manwin nulakay? Apaan na amen. Awan ti pakawanan na. Ay nawaw. Makabulan lang, naudi ang nagkita tangam. Kastamat tinti lang ang Melissa. Bimakit kamat. Saan asikati gagarak dito'y ninya? Aglisi kay tidalan ko. Na. Kasarsarita ka, di naktalikudan. No awan maaramidam, maturog kalatan. Wano saan, agtutbras kamat tani, makaulaw mat isang aw mo. Gapo iti kababantay mo iti biyag ti sabali, di mo masangot ti agtutbrush. Anya ti kunam. Kinunak, agtutbrush ka. Adayo ka nga maangot ko ti sang aw mo. Ulihitem man ti imbagam.
Anay ko, tibok ko, ibatam! Bastos ka! No pisikalan ti kayat mo. Sige, itad ko kan ka. Saan ka kabutang? Anay ikaw, tirupak! Anya, kurang pay? Anya nga ito'y narabid mo itirupak. Anay, nagsaniit mat. Di ka madanagan. Saan agrabe ti sugat ti rupam? Ngam no saan nakpayasar dengan nam namaam amanayunan dayta. Nawatam? Saan man asyak ti buboy sitam tanabamban nuga? Ay na, talaga makapaasar dayta kaaruba yun, Nana Lucia. Kinaramutak pa yung tirupa na. Diyak nakapagtepel. Nakita nga impungo na ka. Iso asaan ka mababalaw iti kasta a reaksyon mo. Husto mo't kitday tapno makaraman mo. Ay, maasarak Nana. Nabambanog lang arudan ti tao, kas jepay lang ti pasungad naman. Gunggo na Ti kuna na siguro kat kabutang mo iso akasta. Di na ninamna maapatulam. Nagangot mo't nga rod ti sangaw na Nana. Biyag ti sabali ti tao ti bambantayan na. Di nan masango ti agtot brush. Imbis nga umay ko lang itulod ti agas yung awanan. Nakiapa akmanan adi na oras. Agtatal namat taninin niya itay limaba sa kiti paraangan da. Lucia bakay. Ang mga no nakaamiris beton alakay. Nagapadakin ni Melissa itay aldaw. Apay ka now. Basol na mataang Amumutan ti ugali day tatao. Ay nawaw. Naimbag ano awan tinadangran. Nasugat ka nung nga tirupa na. Isusamot jay kasla karamot ang nakitak itay. Wun, ni Melissa ti makagapaw. Kahit ni Melissa, kumusta may? Nasakit ka nung ti ulo na. Taimpungot ka nga day ta babae. Rumba nga may barangay ti kasta klase ti tao bakay. Ay nalakay, namin anumutan an na ipabarangay. Ngam awan latamag. Talaga asakit na siguro kunak manan. Ay nawa, anyat na pasamak iti rupam ninya bakay. Awanak lang iti duwal daw, nasugat mo te. Di mo ibaga anak apa ka man eh. Kwa, waldo lakay. Kinaramot ka liti pusa, wano tao. Jay pusa ah. Abay, ada imay a pusa diti balay? Wan, idi abugag ko ma. Rupak betan ti kinaramot na. Ay nawaw, no sa di no matinagapuan dita pusa ah. Ay, hijak man amo lakay. Hanggang sa nabali. Agimbag tumat laang. Ay nawaw, nakapigpig sa mati music dagita kaaruban. Birthday ka no may. Mabalin mat nga awan music. Suggestion ko laang manan ah. Unay kan bakit? Bayam ah. Di balay tay talaeng may. Makarengreng nga rod. Awan ano kasta ka na yun. Kaguram amin ti karuba. Awan ton ti makigayim gen ka. Saan ko kasapulan ti gayam? Amom ninya bakit? Mayat no makigayim ka may kalagiti karuba. Tapno addaman ti guys istoryam ano kasta nawarak. Saanan? Kontrolom ngamin tangiwat mo. Dahita ti saan da kahit ken ka. No adda ngamin ti makitam. Adda ka na yun ti negatibo ang maisawang mo. Isong ano kasta nga adda ti birthday wano agkasar. Di da ka ayaban, takasta ka. Siga manggayam, Nana Lucia. Iyag ko laang to'y makan apara kada kayo, Waldo. Ha? Intad ti kaaruba tayo ang nag-birthday. Ay nawaw, agyaman ang kalaunay, Nana. Ay, gayam, kumusta mo tantirupa ni bakit mo akinaramot ni Melissa? Anya ti kunam, Nana? Kumusta tirupa ni Ninya akinaramot ni Melissa idinagapada ko na. Ano kasta? Kinaramot gayam ni Melissa day dyan, Nana. Ti ko nanininya kanya ka. Pusa ka no. Wan taimpungot ka no ni baka mo. Iso abim malas mo ton. Anya?
Ay nawaw, nangalaam ka dagita amakmakan waldo lakay. Intin ni Nana Lucia, nagapukano dita karuba. Anya, Makitam da ita, uray dakis ka kadagiti karuba, nasaya at dalat ta. Isu na laang ta, masungbatan da, ano kastaan na punuan da. Agraman tarupam, ti ko nam kanyak, kinaramot ti pusa, sa magayam. ay, kinapudno na lakay. Nagapa kami kini Melissa, idi awan ka. Tibiling kuking ka, sakba pimbanawak, kitliklikam ti makiapa, ngamanyay tinaramin mo. Maudi day jayon lakay. Rumbang laeng. Taamangan no, jay police station ton, ti pagturungam no maumaraking ka. Ti pilamang ngamin mo, tangiwa mo. No awan tinasaya at nga ibagang bakit. Sana day ta kinatangsi mo, ti pakpakan mo. Di na kun sermonan Mm. Nakaamiris akon lakay. Isungarod adi na kun mangeg ngagbugka-bugkaw di ta paraangan. Takayat kumutun ti agbalbaliw. Kan mangrugi ita. Liklika kun ti agsaw iti dakes. Iti kasta, maadaanak mamot iti gayam. Kasta bakit? Narigat no kaguram amin ak arubam. Awan tong tigayim mo no kasta kalatan. Ay nawaw! Liklikam ti makiapa kadagiti kaaruba ken kabaranggayam. Iti kasta ket matulungan da ka no addanto ka sa pulang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo paggan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Joyce Balasang ko. Kastamat kan ka, Auntie Baning. Ay, sumrek ka, taagkapita. Ay, saanin, Auntie? Ni Auntie Adelina tigagarak. Adalaan ko maibagakten ko, ana. Kasta ka, day. Ada nga ta dita balayda, Auntie? Ay, kwa, jak amo, Saan mo nga iso ti bambantayak? Anya ti masapol mo ayakeng ko, ana. Alaan mi kumaida nga agastawa aninong kaninang iti umada ni akasarmi, Auntie. Ninong kaninang. Anya kumangay mo ti ambo na kita nga agasawa. No may papaniti kakastabanang. Oh, Auntie, napaulimag kamat. Ay, nalagip ko lang tiin na po nga ilutlutaw. Amangan kunak nunak sa matan. Nagado ababak nang dita. Ay nawaw, nagadumanan ngay bagbagam dita, bakay. Kasar mo aya. Nadamag da siguro, ti may papaniti padaman iti kasar. Ngay napapam iti napalabas sa tawan. Ay, no syaklaag. Saan abagay na adili na kanluwais ti agbalin aninong kaninang iti kasar? Tsaka mo man, no apay akay kayat da nga alaan dagita nga agasawa. Apay kumaasaan,
Pitsuki damit piman dagiti agkas kasar dito'y lugar tayaw. Pangalaan da mo nga iti regalo da. Nasakit ka diti na akemaw, tasaan da ka nga inala ni Joyce aninang iti kasarda, bakay? Anyagay ko matibibiyang ko. Uray sa anak anapilay, awan nasakit abakrang ko, Noel. Umapal ka lang ngamin kin Adelina karuba tayaw. Anya ko mati apalak kinkwa na nga. Una, tauray no sanda baknang. Adulat tamat dagiti mayat amangala kadakwada, kas ninang kaninaw. Sana kasken ka, alabas-labasan dalaan. Anyang aminin ti masapul mo, Joyce, balasang ko. Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, auntie. Ninang, Juan, da kayo ka ni Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang akda kayo, auntie. ay kwa, Joyce. Malamat tan, auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi idi saan aya. Ay na, nakababain ngamin, Joyce, balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo? Ay nawang, saan mo't aparikot day na, auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Kan, no damot may bingay yo apagadalan mi. Malang, kasaritak pa ni uncle mo, Luis, balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listaan auntie. Ibagam ka ni uncle. Siya kung ti makaam mo iti suot yo. Ay na, talaga amas daawak nanang. Naa, anya man ang ipakas daawa ang baneng anak ko. Tuapay akay kayat dangal alaan ni Adelina aninang iti kasar. Kat sa damaba nang lututuusan na pobre na pahingamda tao. Wunat, nasaya at ngamain ti ugalid ang agasawa. Kan kas makitam, natibker ti pundasyon ti relasyon da. Iso siguro ti may sa makagapaw anak ko. Kat siyak, dakasak nga rod. Kasta ka di ti kayat yu asawan nanang. Adala ang ngamain dagiti bambanag anaaramitam iday. Amang ano'y supay ti may sa makagapaw. No apay adida kan kayat nga alaan aninang. Kas kumatipadam aninang nga inapapam iday, gapulaang itiday tarigalaw. Nagsasao kayo mo. Ay, sinong batak lang ti saludsud mo anak ko. Anyat kayat mo nga isungbat ko aya. Kasla nakababayin magngaminan na delay na bakit? Ang mga numaopay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Wanang awang magngarog kwartata. Iso kano ti makaam mo iti isuot ta. Awan na nga rodon ti mairigalo ta. Isupay ta gastos iti ibado ta. Amukon, Luis Lakay. Amukon no anya ti irigalo ta. Anya nga bakit? Irigalok ti may sa aburias na, Lakay. Anya? Sigurado amayat day jay, Lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa baneng anak ko. Uray la umatidug tatenged mo dita. Ninanang mat, taipadlaw na pailaang. Ti kaaruba tayon samot man ang ti sipsiputam dita. Nangeg ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimmabasak iti paraangan da. Makakatkatawak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, nanya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Burias nanang. Anya ti nakakatkatawa ijay banaing. Ay, may mayatlatan. Ano cash nanang? An-anuan kumangay mo't da Joyce ti Burias. Mabalin mo at atarak nun da. Mayakit dia, tapangrugyan da. Nanginang at atiburias ita. Ni Joyce sabat ti limabas iti paraangan tayo lakay.
iti ayan da parilwis tinagturungan na. Anya tinaramid na ijay. Napandayin tulod ti kawas nga isuot da parilwis inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinanggag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya ko matibibiyang mo, baneng. Nanganak da pa'y laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si kabaneng. Diyak magustuhan day tanga ugalim Anya ko matibibiyang mo, lumay papaniti day tabanag. Kat kwartamot da Joyce tinaramat da. Wen gam nakababain ti agbalin ani ng kaninaw, no si kapay laang tigastusan da. Agsardeng kan. Masakit tila payag ko makangag kadagitang ipagbagam Adan sa ti sa anyo ang nagkinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman itay nanang. Ay nawaw, apayan. Da kasakanayon ti rumrumwar iting iwat na nanang. Adyan tulangan ti panunutan dagiti anak me. Numangag dati kas jay abalikas na. Day tamot laang tijak kayat iti anak kao. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Diyos. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kao. Kanayon ko matabagbagaan, ngam di nakipangpangag. Awan ti basol yun nanang. Saanen nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang awan ti manak nakam na. Nauma? Ni Noel? Nauma kanyak kunam nanang? Nauma iti kasta nga aramid mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes ngagpakumbabaka. Ay nananang, kastoy ko na talaga. Nakasagana akmat, no ibaga na nga agsina kami. Ay niya kalakit di mo ay anak ko. No makorektar ti dakas nga aramid mo. Sinadagos ti sang kaibagam. Nauma nga ruden? Anya pa'y laang kumangay. Saan ba't mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning aya. Ay nawaw. Mano aburias ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya? Un atap no adaganas na lakay. Nung saan da ngay amagustuhan? Sigurado ang magustuhan da. Si kakit dimot. Nangina nga tatiburias. Huwag magkidi Isagana mo tan tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapaumayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod ka data iti balay da Joyce. Kasar ni Joyce ita. Apay adi ka pa'y agdigaws. Agkat katawa ka amay maysam nita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Na, Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Burias. tangiwat mau. Ang mga numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Ada pa'y nakasakaw. Natang siguro dahil jay, nanang. Kumpormi, mati mapampanunot da nga irregalo. Katsi ka. Ada ka di magtiregalong ka da Diyos. Apay kumamang tadak iti regalo ngay, kat sandak mat nga inala aninang da. Pudno ngagpaiso ti atap kao. Nasakit tinakam mauta ni Adelina kan ti asawa na laang tinala da aninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da kaninang, kat kasta mo ti ugalay. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga rod, nanang. Di ka di mapaniti kasarda Joyce. Baning bakay. Masadutak. Ay nawaw. Asidaglaang mait. Kamapang kayo, ano mapang kayo? Naa. Anasamot saksakitam dita. Di ka pa'y nakamove on. Awan, mate. Talaga lang adyak kayat timapan.
Ada napatag nga aramidag ita. Di mo ibaga nga aging gaita ket nasakit tinakamaw. Saan da ka nga inala ninang iti kasarda? Mabinado ka di nga ibagak nga okay aklaang. Sa maysa, jakmet lang kayat tagbalin aninang. Ilibak mo pa ilang nga main. Ket madlaw may. Ni Adelina pa yan ti pangipasami ti sakit tinakamaw. Katawan mo ti basol na. Awan ti basol na. Saan da ka kayat nga alaan aninang bakay? Maragsakan na, tanakaumay kayo iti espesyal nga aldaw mi Uncle Noel. Ay nawaw. Awan ti anyaman na Joyce. Jakmet makita ni Auntie Baning. Saan nga imay? Abay ka no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na Uncle. Una, labas-labasan nyo lang iti balay. Maditirik na na, tati karuba mi lang tinalayo aninang iti kasaryaw. Pasensya kayo na Uncle. Uray libak na, amuklat ta na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti apala na kanadili na kaaruba may. Kinapudno na Uncle. Plano may ko mga alaan aninang iti kasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning, idiin nalada aninang, di takabang ibang abarangay. Ayway, may sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na ninang. Sana masapul nga agpasensya ka, Joyce. Maawatan kayo. Narigat nga agpaisaw, lumadadail ti espesyal nga aldaw yun. Agyaman aklaw na iti regalo yung Auntie Adelina. Sapay la kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun ti mabain kada kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti buryas, tay supay apangrugyan nyo kinilakay mo. Adapay natangkan prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yo. Saan mat akwarta, uno material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang. Saan kami matlaang asikat dito'y lugar tayo. Kat inala na kami lataan ninong kaninang yo. Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-pressure mila unay ti imbing layo akapadasan yo, Auntie. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo ka ni Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, nanang? Ay, mayat mo, baning anak ko. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti kunada Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, nanang. Amang ano di da inawat. Nakita amayat ti isam na nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang agtinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo an naawat da. Kasta? Amom kaday. Maya ti bilin da Luis ken Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. Saan kumatasalsaludsudan, nanang? Ay, nunapan ka lang. Ado, tinaadal mo kadagitang agasawa na kaw. Isuda ti mang panagnak. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan ka baknang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti mga anak iti kasar. Patpatamaan naksamot, nanang. Nunapasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak kaw. Guilty ka.
kamantag sarita ta, baning bakay. No may papanmananday ta iti ninang kaninong iti kasar. Saanan, Noel? Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakay. Kat ibaga mo na. Ammom ka day akayat da ka ko mga alaan aninang, idi kasar da Joyce ken Rikaw. Asino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanyak, bakay. Apay nga rod ang nagdiritso mat iti ayan ni Adelina iday. May saka ko makadagiti ninang, isuna lang tanad dismayada, idinadamag dati inaramid mo ijay kabangi-bang a barangay. Nalipatam ka din jay padamaninang iti kasar, ngay napapam, gapoy iti regalaw, ken paputpay. Nabayag matanday jay. Anya na bayag, idilaang napalabas sa taon dayjayan niya. No saan siguro akas jay ti inaramid mo? Di mayat ko ma, saan da kaalabas-labasan laeng dita? Ay, Ita, amumet siguro ti aramidam. Dayta nga ugalim ti makagapo, no apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasat. Saan lang nga minarigalo kan papet-pet ti importante no mga nakay ti kasar? Ay, nawaw! Kas may sa aninong wenno ninang iti kasar, nasayaat nga ugali ket kasapulan. Laglagi pam asaan laeng at ikinabak ng ti pangibasaran tapno mapili ka aninong kaninang iti kasar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! agrubwata kong tatang. Sa dino ti papanam lalayan ako. Iti ayan damari tricks eh. Ada kano iparamid na itatatang. Kapaalam ka ni payanak ko. Un tatang. Awan pa'y ngamin nabiro ka kapag trabahwak. Isong anusak pa'y lang ti makipurdiya kadakwada. Wan mat ka diya. Awan mat mabalinan tayo. Adan tulat tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok nga adan to. Mala, sikat ti makaamo anak ko. Aywan am ti salunat mo. Tani narigat mo sikat ti agsakit. Ay uwan tatang. Di dak pakadanagan. Numabisin kayo. Adan naluto amakan iti kusina. Nakabaybayag kamot nga aglaba, lalin. Ay, pasensya kan amari Trixie. Nasugat nga min tiramay ko. Agawaam tani, anyat orasan. No agtudo inton malam, di saanin amamagaan da kita. Ay, siya kung ti makamumare. Di ka madanagan. Masiguradok amamagaan dagiti kawasyaw. Rumbang laang. Gilgalam anaimbag da kita, ha? Wen mare, di ka kadi madanagan. Ala, ituloy mo tar aramidam, tapno malpasan. Diyak kayat tinabuntog. Nawatam. Agalas 11 mat gaya man, Trixie bakit? Pinagmerindam ka din ni Marilalin? Saan pa'y Adam lakay? Ay nawaw,
Apayasan pa ikat no alas 11. Saan amabalin nga agmerienda day taalalin, aging gaasaan pa'y analpas ti ipapaaramid ko kankwana? Si kakit di mo't bakit. Kasano mabisin gaya man kat matalimudaw dita. O di si kamot lang tagparikot. Kabailan na dayta, anya launay ti pagdanagam aya. Pakanambot nga minpiman tapno adda pamigsa na ngagtrabaho. Sabay ado ti impalabam kenkwana. Di bali tapor diya at ngarud. Uy, bayadam ti panagtrabaho na. Ngam, panunutom kumamot ti salon at ti tao. Aguray ka. Apay a concern ka launay kankwana, Un taamok tirigat ti may sa ababaunan. No di mo kaya timangtad iti merienda. Siya kon timangtad. Agasam ngay day ta at tinapay kan prutas. Ay nawaw, tapno adda pamigsa di tao ngagtrabaho, Kasano ang makatrabaho ana sayat na mabisbisin mo? Inton saan na nga aramidan ana sayat ti trabaho na, agunget ka. Kisayam day ta, di ka agsaysayang itimakan. Agsaysayang mo't nga ibagbagam dita. Kanin nga rod ni Marilalin. Itay pa'y ngagtrabaho. Di mo mo't pamarindaan. Unay ka mo't piman bakit. Naimbag tamaanosan na ti makipurdiya ka na ta, uray kasta ka. Saan mat alibre ti panagtrabaho na? Mamin ano aya nga ibagakken ka abayadak mat. Aglisi ka man kit ti dalan ko bakit. Ammo Maricora, imay nilalin ijay balay iti kalman. Anya ti inaramid na iti ayan nyo, Maritrix eh. Anya kumapay, imay naklaba pinagdalus kumatlaangan Kunak man no nakaturpos day ta iti panagadal na. Short course lang tinalpas na mare. Anya? Manungay ti itid mo at ang dan na, Mare. 350 lang. Iti kasya kinaado ti trabaho na? Wun, iso talaga ang makatipida. No iso ti ayabak ngagtrabaho. Ne, mayat Saan nareklamo, Mare? Siyempre, siya klaang matimayat amang tangdan kan kuha na. Kasaritak tuman no kwa? Ta umay tumot aglaba kan agdalos dito'y balay. Ibagak tulatan kan kuha na inton madamdama. Dumagasak iti ayanda, ta ited ko ti tangdan na. Makatipid ka no kuha mare. Ato yan titangdan mo ang nagtrabaho iti kalman, Marilalen. Ha? Oh, apaya di mo awatan? Di mo kaya? Ang mga numabalin anayunam ta 350, Mare. Tapakurangan pa'y ang tiyaw awat ko akwarta. Naglabakan nagdalusak ngamin, Mare. Di lang mabalin 500 latan. Awatem kit din. Agyaman ka pa'y kit di tadat itid ko. Kurang ba't ngamin tayaw awat mo, Mare? Ay awanan ti ado pa'y asao. Awatem mo, tagdardarasak. Ayun gayam, mapan kanto iti ayan damari kora, no kayat mo ti makipurdiyakin kwa na. Adda ka no ti ipaaramid na kin ka. No kayat mo Manungay tinted na tangdan mo, lalay na nakaw. 350 laang tatang. Ay nawaw, 350 laay. Day tangarod tatang. Kurang man ang tintod ni Maritrix eh. Lukas tamit laay, di kan mapan iti ayanda. Ay, anong sak Tawan mo't nga rod amok at duma ang mabalin ko apagtrabahuan. Ngam ni, lukluk kundak man. Sa apay la kumaata at damot ti mabirukam amayat apakipurdiya amanak. Kurang ti 350 at ang dan no kasta ti trabaho. Nakunana pa'y nga rod, amapanak ka no iti ayan ni kumari na. Ngam jakon kayat tatang. Ang mga nukurang tumanon ti itod na atangdan ko. Ano samlangang tagsapol iti daduma pagtrabahuam. Tay kumahusto ti datang dan mo anak ko. Indan mo ka din titangdan ni Marilalin, Trixie, bakit? Wan, nalpasan. Kita ama,
Ang mga nudubleng manan nga ikan. Agruam di tao. Mano, tintod mo? Sa nga ribo. Sigurado ka? Ay nawaw. Anyat panagkunam kanyak aya Adam. Ulbod. Salsalod-sudot lang, mate. Bakit? Apay aya, sensitive ka. Isula ka na yung tisang kadamag mo. Makauma. Oh, kunakmat ngamin asikat ti masalaw ko dito'y kalsada, lalin. Madam Virginia? Wan, siyak da ito'y. Kumusta kan? Pagtrap-trabawam itangay. Makitang tangdanak laang, madam. Aglabakan, agdalos. Nukasta nga rod. Saan a permanente ti trabaho? Wan, madam. Nasayat mat nga rod no kasta. Si kanton ti Pordia ek no kwa. Ha? Saan kayo nagsubli dya abroad, madam? Saanan? Isurat mo man kit di ti cellphone number mo. Tapno nala ka amawagan ka. Kwa madam, awan cellphone ko. Jakmat ngamin amo ti agusar iti cellphone. Sige. Syakto lang ang timapan iti ayan yo. Saan kayo mat siguro anagakar? Wen madam, iti sigod lata pag nana idan mi ti ayan mi ita. Mayat ti isim mo anagawid, lalin. Adan pagtrabaho ak tatang. Nukas ka, nag-apply ka na sentraw. Saan tatang? Malagipyo ka din ni Madam Virginia? Virginia? Ay, way, malagip kaon. Isaw ti pakipurpur diya masigaon. Saan ka day? Un tatang, nagawidan dito'y Pilipinas. Saan ka numatan nga agsubli jay abroad? Kat kunana, syakto ka no titangdanan na. Ay, kit nasaya at ano kasta anak ko. Sigurado nga itid na ti husto at ang danmaw. No iso ti boss ko, sigurado ang makaornungak tatang. Maiparenovate kung to'y kalapaw tayo. Agkapi-kapay, Madam Virginia. Manang, uno ante kunamlatan. Nairwamak mo't ngaminan iti madam. Si kakit di mo't lalin. Aywan gayam, imayak ta kayat ko nga ibaga ang mabalin mo ti agrugi nga agtrabaho kanyak inton sumaruno alawas. Ha? Nagpartak mo't ang na-renovate ti balayo madam. Wan tanarog yan, sakbay ang nagawidak dito'y lugar tayo. Ay nawaw, nagsaya atan no kasta madam. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan dama ng Trixie. Noan niya ti ipapaaramid ko kan ka iti. Isulat ta ti aramidam ita. Manayunan laeng ti trabaho, numalpasan ti sari-sari store ko. Agrobwata kong tatang. Naskan ang masapaak, taado ka no ti maaramid iti ayan da madam. Sige, agan-anad ka anak ko. Di yu liwliwayan ti mangan tatang. Wayne, marabyan ka kaday. Sigurado asakbay pa'y arumabi ikat pawidan ako ni madam, tatang. Nasaya at tapno saan ka amarabyan unay. Di talaang mat asidag ti waiting shed ti ayanda madam, tatang. Asidag laang dayjay. No sumadot kayo dito'y balay, sumurot kayo kanyak ijay. Sana bale, maawatan to ni madam. Amok ti ugali na, tanapadas kung tinagtrabaho kas babaunan da idi. Kumaa, masandutak mo ita magmag na. No kasta nga ron, dito'y kayo latan balay tatang. Ay isibugan nyo kit dagiti sabong di tarwar. Agmerienda ka pa'y lalin. Ay, nasa papay mat, madam. Umay kakit din. Narigat, ti mabisinan. Katnugal-kalpas ko lang itay anangan, madam. Awanan ti ado asaw. Umay kan, tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Agyaman aklaong na iti kinaimbagyo kanyak, madam. Wan nagagat kamat kan amom ti aramida. Mala, agtugaw kan.
Agyaman ak, madam. Ay wan gayam. Numang lukat ti sari-sari store ko. Ingal daw kanton nga umay dito'y balay ta si kati agbantay. Ay, awan ti parikot iti dayta, madam. Kay kayat ko manon awan ti masayang daw ko. Kasano gayam ti sweldom? Inal daw kadi nga ited ko? Si kalatan ti makaam mo, madam. No anya ti desisyon mo, okay lang kanya. Ay nawaw, agdo alawasan asaan ngayon imay dayjay alaling, na urnungan ti malabaan. Addan sa balya pagtrabahuan na. Anya? Nakita nga day kayan da Madam Virginia dinaminsan ngal daw. Panagkunak, ijayon nga trabaho. Nangruna pa ita nga sari-sari store met gayam ni Madam. Kasano nga rodan dayta? Asino ti aglabakan agdalos dito'y balay? Ano sam nga aramidin Anya ngay nga ron. Ang mga nudakkel piman ti itod ni Madam atangdan na. No kastoy lang akanayon, tatang. Makaorno nga talaga. Ay, dakkelin na itaasweldo manakaw. Wen nga ron, tatang. Inutek ti gumatang iti semento mausar dito'y balay. Saanin? Agurnong kakitde iti para iti bagay. Siyempre, iparenovate ko to'y balay. Tapno mayat ton tibuya na, tatang. Gan tapno saanan amasapul nga garamat ta iti timba no kasta matutudo. Parikot matlang no agtagtag ti bubong. No kasta ti ko na makatadakan ka na ita anak ko. Angam na kita siguraduam nga na mabati aparakin ka. Wen, tatang. Adalat tamat Ni, si kamat gayam Maritrix Anya ti araramidam dito'y balay. Umay ko lang ko masaludsudan, no apay asaan kamutin nga umay ijay balay, laling. Kinapudno na. Iti ayan da Madam Virginia ti pagtrabahuak ita, mare. Anya? Kastalatan? Di mon kayat tagtrabaho kanya, kalpasan ti amin? Mangmangan kami met, Maritrix Saan nga umanay apagbiyagan mi titangdan nga itid mo kanya. Sapay kanayon akurang tiyaw awat mo. Lugi akma, mare. Tanaturod kan asumungsungbat ita? Ibagbagak lang ti pudno, mare. Siyempre, tao kami met. Ibirok mi met ati pagbiyagan me. Nakaigam ka lang iti kwarta? Limastukan? Pwet, rupat kwarta? Nabayag samot din asaan anap na panilalin ijayan niyo, Maritrix Wen nga rod, Maricora, iti ayanda tinagapwak ita. Anya? Nalastugan ita, Maricora. Nalastog nga agsasao. Dakala ang titangdan na kini Madam Virginia. Limastog matan. Ay nawaw, saan mat anasaya at tikastang ugal yan na amare? At dapay nakitak asiminto iti paraangan dang. Nukasta, agparinovit da iti balay da. Siguro Saan ko asinaludsod, tadyak magustuhan ti panagsasauna itay. Kunamlan asino. At dala ang pagtrab-trabahuan na, kan nakaigam lang iti kwarta, rimwarmatan ti dakas nga ugali na. Sang kaibagam iti limastog si Catrix Apaya? Limastog at talaga dayjay alalin, lakay. Apay ka ni? Madlaw mat iti panagsasauna. Napanak iti ayanda itay. Kat ay na talaga alimastugan. Ang mga ibagbagam ti kasta, ta di na kayat ti makitangdan ka, bakit? Sana, isula ang ngamin tinadlaw ko kabayatan ti panagsarita mi itay. Si kakit di mo't bakit? Kumpormi man ang aramid ang mga istorya. Kat numat, saan nga istorya tupo-tupo dayjay tapudno nga rod? Amo kung na itang style mo, bakit? Sigurado ak ano sakit tinakam mo. Ta saan mo na ang mauto ni Marilalin ita? Nangruna kat addan na talgad na trabaho na. Kan dakkel sapay ti sildo na. Oho, nakaigam lang iti kwarta, limastugan. Agsardeng ka man si Catrixie.
No nasakit tinagam mo, ta saan mo na mauto di tao, agtal nakalatan. Saan ka taday ta agar aramid iti istorya ti aramid. Timanon kanyak ti agwarwaras adamag may papankan kalalin. Anya damag, madam? Limastog ka kano, idinakaigam ka ni ti kwarta. Day tamot ti sangkay baga ni Mari Trixie kanyak, madam. Si madutak nga minan amapan iti ayanda, takurang met nga rutit itad na atangdan ko. Inan-anusak laang idia, tawan met sa balya pagtrabahwa. Agam di ka agpapapikto. Agagat kakit di. Tapno rumang ay matyada ka sa sadyo ka ni tatang mo. No para kanyak, husto laang ti inaramid mo. Amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Iso mabirok talaga. Agyamanak tamawatan dak, madam. Sa anak mo't asumadot, no husto laang ti itad na asweldo. No anyaman ti imarmaritis dayjay at Trixie. Di ka agpapaapikto. Mauman tulat ta. Nasakit laang tinakam-nakan ka. Gaputa saan na kan ama uto ita. Taaddan trabahom kan addan kwartam. Agyamanak, madam. Aramidak ti amin. Tapno mapadasan mo't ni tatang tinarang ay panagbiag. Dumteng tulat ta day talalin. Di mo laang liwliwayan ti agkararag. Tapno ikan na ka ti Diyos iti pigsam nga agtrabaho. Iti kasta, maragpat mo dagita nga arapaap mo para iti pamilyam. Ay, nawaw! Di ka agpaapekto iti dakas asao ti padam a tao. Itultuloy mo latta ti aggagat, tapno ti biyag mo ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.